Hello everyone, welcome to my channel. Ngasi video ase hoino bicep exercise to bataraga su grow oidebagi 3 reason ka mayam da share to janin do ngasi video semjabani mayam video se last page view adu in last exercise 5 exercise ka share to jage adu exercise to bataraga di mayam ge bicep to so dan grow oigani adu mayam nai channel subscribe and share to ko bigani hoina gym da chalaga bicep chon ge na bicep exercise tama tawi adu grow oide adu kai marong gi no habadi akoi gi human anatomy yeng bataraga di akoi gi arms se cover to tricep amasung brachialis muscle amasung bicep adu da makta akoi tricep amasung brachialis muscle ani mak su train to matau tai adu di bicep ta gi tricep ne na chawi adu da makta koi na bicep tama train to bataraga di kaidalung da koi na yang na phangning ba akoi gi goal lo achieve to ngamoi adu da makta ma tricep amasung brachialis muscle ani mak train to matau tai adu mayam da last adu gi 5 exercise ka mayam da suggest to jage mayam adu do mayam gi workout ta add to view adu mayam na phangning ba adu bicep grow ending ba adu bicep chawning ba da so da chawn ngawadi number 2 reason sina akoi gi diet adu di akoi na workout to ba lore ga recover obagi diet to fajana akoi aksam da mathau ta ba diet to akoi na piba ngam da ba tar ga di akoi na workout to iba do arem da mangani adu da makta mayam recover oibai da makta balance diet sam mathau ta adu di healthy adu di protein carbs fat amasung akoi na mathau ta ba minerals vitamins sing do akoi aksam se provide to mathau ta adu da makta mayam workout to ba lore ga akoi gi diet sam fajana maintain da view adu di isana mingon de top na akoi physics adu di akoi aksam ki physics se maintain to na chaning mata ga di soidana akoi diet su ma'am kitang care love you adu di gym di mi cham cha pata ga di 10 to 20% kaktang aksang pa gani adu di punama to maintain to ba ma'am punama ngam de adu bu hoi isani isagi aesthetic look khoning mata ga di kitang isana kitang care love mata ta adu dang to ma'am diet cha mata ta adu di diet ta mata ta se protein carbs fat amasung akoi ki vitamin sing se yam mata ta akoi aksang grow oi bada du overall health su si sing se pura needed ni adu da makta ma'am workout to bolo ga diet su kitang care love you third super reason di akoi na workout to re matang balance diet to re adu akoi leg we se akoi rest adu di no mo da akoi na akoi teenager akoi 7 to 8 hour rest to ba mathau ta adu di akoi rest lo matam da akoi alcohol consume to ba masu nongdang da koi u thok ba khot ba asung ba sina akoi gi no mai rest oi ba do oi ga da ba 7 to 8 hour no ma mathau ta ba rest to lo da ba ta ga di akoi aksang se pura recover oi ba sungam de adu grow oi ba sungam de adu da makta rest leg oi ba ta ga di akoi aksang grow oi ba da yamna akoi na achieve to ningi ba ko lo yang achieve to ngam moi adu dang ta ma'am om 3 reasons se mayam na se na personal experience share to sevni mayam om se maintain to was a view om se maintain to ta ga di mayam phangni ba bicep to chawani ma te hoi aksang overall body chawani mo so na adu gi goal lo achieve to ngam wani adu mayam ina haja gi ba amada adu di last in 5 exercise ka mayam da share to jani asi 5 exercise mayam na to bi ba tar ga di adong gi arm chawani ba adu bicep chawani ba so na adu gi goal achieve to ngam wani am exercise ma me incline dumbbell skull crusher asi se 3 set ka tawni adu ga 12 to 15 reps down on a view 3 sets ka adu second exercise ma me reverse grip push up asi se koi 3 set down ni adu 12 to 15 reps ga so ka down on a view adu third sub exercise na cable push down adu di tricep cable push down asi se ka koi 3 set down ni adu di 15 to 20 reps down on a view adu ga bicep ki damak to pitcher curl amasung dumbbell curl to ba ya gani adu ma'am si exercise om se ma'am add to view adu ga ma'am na phangning ba adu di koina bicep chawani ba so na adu ko lo ko capture to ngam gani ma'am ngasi di matang asa solution jar ke adu ma'am na ini doubt lai ba tar ga di comment to biro ai so na adu reply answer kani adu ma'am ai channel subscribe to biro ba tar ga subscribe to biro adu manak lai ba notification bell se press to ko bi ganu adu di notification bell press to ba tar ga di ai gi video upload to ga ma'am notify la hoy adu ga ma'am ai channel se share to ko bi ganu thank you